Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan anoy mi. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Idida mo pay laeng, jak kayaten, ti kinamanagdilaw ti katugangak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Noemi, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itatadalpasan ti kalay sata. Dito'y tanbalay ngag na Ed, Noemi. Katwan sapay la kumatag kinaawatan kami iti inam. Ang mga no iruruman nakmat. Apay ko mga iruruman na kangay, kat asawa ka nga ruden. Siyempre, ibilang nakamaten kas anak na. Sapay ko mga rud ata kasta. Wen, basta pa kita amlatan itinasayat ni nanang. Bagay amlatan. Uwin Noyme, saan mo samot nga amo ti agluto? Apay nga ikam iti sibuyas day ta adobo. Mabalin mat, nanang. Depende iti agluto. Apay adi mo kaya ti maisuro. Iso nga rud ti style ko nga agluto, nanang. Saan lang mat nga itang agluto ak iti adobo ababoy nga da sibuyas na. Ay, saan mo nga ikan iti sibuyas? Nanang, apay aya apakibyangan dak nga agluto. Saan kayo mat apakibibyangan no da kayo ti agluto? Ibagaman ka ni nanang mo. Tadinak pakibibyangan no siyak ti agluto. Pagbalbalinan na mat nga awan amok nga agluto. Oh, apay maninaya. Ipilit na asaan amabalin akarga ak iti sibuyas ti adobo. Kat iso nga rud mat ti style ko nga agluto. Day talakit din sibuyas ti sanyo apagkingkin na awatan. Iso nga rud nga ibagam ano siyak ti agluto di nakpakibibyangan. Tadyak mat pakibibyangan no iso ti agluto. Alaw, wen, kasaritak inton bigat. Alakit din, maturog tan. Manang, imbaon nak ni Manong. Umay ko kanu awitan dagiti linabaam. Apay ni manong mo. Anyat aramidan na aya. Agsarsarita damat kan ni Nanang. Anya nga iti pagsarsaritaan da. Ti may papansamot iti panagluto yo, Manang. Ibagbagamot ni Manong, asaanan na pakibyangan ni Nanang ti panagluto yo. Tapno awan ti Rirey. Kat, anya nga iti kuna ni nanang. Masuron mo't ni Nanang. Kunanang ay saksakit na kayo ni Manong. Addan na ko. Kan amok ti aramida. Iso asaanan arumbang apakibyangan ni nanang dagiti aramida. Anong samlatan ni Nanang Manang? Kasjay na talaga. Wen ano sak aging ga iti kabaula. Sige, yun am nga ruden dagito yung nalabaak adad duma. Wow! Nagpintas matandag ito ang masetas, Noemi. Itala ang makitak da ito yan. Naggapo ijay bagyo dayta. Intatigay yung mikan ni Jeff, idi nagpasyar kami ijay. Padawatan nakman mat. Sana bale, so katakmat. At damat itad ko kan ka. Dayjay awan pay mat kan ka ti ipadawat ko. Ay katuan Ala, mga lakalatan dita. Agyaman na ka. Ibaon ko nila kay ko inton madamdama. Ta iso ti mangyag iti sukat na. Agluto ak ngaminon. O sige, urayak nila kay mo dito'y arubayan. Ato yung ti masitas, asukat ka no ti dinawat ni Ami ang masitas mo. Ay na, nagpintas matan. Itaak lang mat nakakita iti kastoy amasetas. Impadawat mo't laka no dagiti kakabagyan ha. Nagpintas asabong day ta. Ay kat, agyamanak Dagito yung kadimot ti sabong, impadawat mo ko ni Ami. Wun, dagita ti sabong na. Mayat ti kombinasyon na. Pink and white. Wun anya ngay matimaris ti sabong dagito impadawat ni Ami. Yellow.
Mayat nga rud no kasta. Ay, amom ka di, paboritok amaris ti yelo? Ay na, dito'y pa yun mismo nga arubayan, ti pagaramidan da. Di dalakat agbain mo tan. Ala ni Nana Salome. Sa balin sa mo tinagawatan ng kadatang agtungtungtong. Ay, Ay, wen nga rud Ala, mapan ka ni Elmer. Siyak tulat tanti makisao ka ni Nanang. ala nga ron. Kat agyaman akmanan Nanang, anya ti ibagbagayo itay agtungtungtong kami ka ni Elmer, iti arubayan? Ibabain mo samot ti anak ko, Noy May. Iti pa yun arubayan mi amis mo ti pagin inaruman nyo ka ni Elmer. Nanang, apay, no nagtungtong kami, agin inaram kami? Tanya kumangay ti pagtungtungan nyo, aber. No ada nakakita kata kayo. Anya ngay ti panunutan da. Apay, kasta ka di ti kapanunutan ti tao dito'y ayan nyo, Nanang? No makita da nga adagsarsarita, sa bali adagusen ti panangipapanda. Ay, saan mo laang nga amaw? Ang mga numakita na kayo ni Ami kat sa bali ti panangipapanda. Ni Ami tinangibaon kan kuana, Nanang. Inyag na ti sukat ti masetas adinawat na. Ay, kan nasaya at ano kasta? Gamdag itay ngay nga saan ama kaamo akasta ti gagara ni Elmer. Kat ang mga no sa bali ti panangipapanda. Iso asaan ka basta makisasaulatan iti lalaki dita. Mawatam! Ne, itamampay. Aldawan, ngam di ka pa'y labimangon. Madi nga rod ti riknak. Kasla nagdagsan ti bagik. Kasla rurusukan hag. Ne, apay ngay. Italaan ka di amarik nam ti kasta. Wan. Ala, bumangon kan. Intay manganin. Nakaluto ni Nanang. Birbirukan na ka. Atap na agumurgura ka kanuken ko na. Saan? Madilaang ti riknak. Umay ka nga ruden, tas sumango ka namangan. Tapnawan may bagbagan ni Nanang. Noy May, kunak mo saan ka namangan? Madilaang ti riknak, Nanang. Tsak maawawatan. Amangan no bandog mo lang dayta. Ala, karga akong taplatom. Mangan ka, oray basit lang. Ha? Apay akas to iti. Angot ti sidan. Naa, saan mo akaya tilinutok? Ay, sa bali nga min ti panagangot ko. Nadya kayatan ti mangan. Na, Apay ngay. Apay akas dyan matan ti panagangot ko iti luto ni Nanang. Saan nga ta? Masikugak. Wen, ang 2 bulan nga minan asa anak ang nagbinulan. Agpaiso amasikog ka, Noemi. Isuti ko na ti doktor anang tamingkan ka. Kat anadam ti sikog mo, ha? Talaga nga agan-an nadag. Gaputada mo nga anak ta daytoy. Anya nga iti kayat mo nga agbalin nga anak ta. Lalaki ko ma. Sika ngay. Kayat ko, babae. Mala. Uray niya ditan. Babae man wano lalaki. Isumot laeng. Tinapatag. At danton anak ta. Ador, si kaman ti mangitad iti dayto ka ni Nanang. Anya day tama nang. Bilti silaw kan ti pagbayad. Due date na matgaya man. Ay, naira na ama di man ang tiriknak ita. Maululawak. Ibagam, ta isupay lang ti mapan agbayad. Apay asan si katimangtad kan kwa na manang. Jak manam mo. No, payadyak kaya tamakit-kita ti rupa ni Nanang. Ha? Ay, epekto samat ti panaginaw ko. Angam, saan mo nga ibagbagakan kwa na Ha? Kastagayam ti aginaw manang. Ay, saan ka nga agkatawa dita? Saan mo nga ibagbagakan ni Nanang Tamangan no isupay ti pagapaan me. Un manang. Sige, inak itid dagitoy kan ni Nanang. Kumusta, Noemi?
Dakkel mat gaya man ti tiyan mo. Wen nga ruad, ami. Nagrigat gayam ti agsikog. Nagrigat ti aginaw. Talaga akasta. Anong samaan? Narigrigat tupay ano at danaw-awir mo. Sapay kagurak amin agaraw ti katugangak. Tila di na madildilaw. Kumpormi ti di na iparparit. Ay nakasta talaga ti babakit. Ado ti madilaw da. Tong palumlatan tapno awan riri. Nagrigat ti makigigyan latan. Kaya't kukuman asumina kami iti pagyanan ka ni Jeff. Nasaysaya at pay. Dayta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Ti sumina iti pagyanan. Lakay, sumina takuman iti pagyanan. Apay mat na panunot mo dayta. Nasayat mo ti kasasad ta dito ya. Diyak nga rudan kaya ti makigigyan. Tapakibyangan amin ni Nanang. Amin nga ipaunag ko, adda bawal. Talaga nga awan waya-wayak. Anyala, kito yung asawa ko na ya. Anusam ka din ni Nanang, tatalaga kas jaynan. Ano saklat ta ka di, aginggat inggana? Saan ka di arumbang lang asumi na tamutan? Halaman langan. Tapnawan may bagbagam. Sumina ta. Ngam saan pa'y nga ita. Urayan ta pa'y makapagpasngay ka. Unain ta pa'y ti panagpasngay mo. Sa tarugyan ti agi patakder iti balay ta. Namnamaok day ta nga imbagam ah. Anay ko, magsakit magtanti tiyan ko. Sapay aday ti trabaho ti asawa. Talagang aga nakaksahan. Kapilitan na ni Nanang ti pagpatulungak. Nanang! Nanang! Tulungan dak! Aga nakaksan! Ano di mapaspasamat kan ka? Aga nakaksahan, Nanang! Tulungan na ko. Ay, mapihit lang nga ro. Tayo nakmakita iti pangiluga anak kan ka. Babae ti umunang anak ta. Ti kayat mo tinapatgan. Naragsak ka kadimot laang nga uray babae ti mo na nga anak ta. Siyempre, saan ka diya kinunakkan ka? Nga uray babae, wano lalaki, awan anyaman na kanyak. Kat itata nakapagpasngaya kon. Rugyan ta nga ruden at agpatakder iti balay. Anusam ka di pa ibiit bakit? Nayunak pa iti urnong ta. Sige. Basta tong palem ti imbagam ah. Wen ka di ka madanagan. Nagbara matan ti anak ko. Apay nga taka na yun matan nga gurigor. Agkumbulsyon sa matan ti anak ko. Nanang! Nanang! Tulungan dak! Ti anak ko! Anya man hindi mapaspasamat kan ka. Agkumbulsyon ti anak ko. Nanang! Anya, ay ibanta ni Diyo ospital. Wen, Nanang! Apay akanayon nga gurigor ti anak ko. Sapay ag nervyosak mat no kastoy nga da sakit na. Mataranta kat jak ammo ti aramidak. Naimbaglangan tada ni Nanang. Ay, kasanon ngay no agmay-may saak. Itala ama amiris ko. Ti kinapatag ti adda pa'y naganak na. Awanin dagiti naganak ko. Iso nga awanin makatulong kanyak. Nang runa iti panagaywan iti ubing. Ay, Noyme. Anya nga tatiga po na ti panagsubli-subli ti gurigor ti anak mo. Jak nga rod ammo, Nanang. Normal mat amin dagiti laboratory na. Iso para gurigor latan ti reseta da. Adda ka di vitamina na. Adda. Paingay akanayon nga gurigor. Ari kapag man ti dapan na. Nalami ti dapan na. Ay, adda bulo na. Ay, mapanak mangayab iti mangilot. Sigurado kayo, Nanang? Amangan mat no kumaro ti rikrik na ti anak ko. Nagaw awirak mo't iti anak ko.
Isu nga amok ti maipapan iti dayta. Ala, mabiit la ang tainak mangayab iti mangilaw. Ay, ada bulo ti anak mo iti likod, noy may. Ha? Ay, pinulswan na lang ti anak ko. Amunan ti ayan ti bulo na. Sapay la ko mga rod. Tagimbagan ti anak ko. Alaman nga ro, tata. Ilutan niyo ti anak ko. Barang agimbagan. Minton bigat. Awan ton tigurigor ti anak mo. Ken inayadam ti panang saksaklot mo ken kuana. Nalukneng pa iti tultulak na. Ang mga no malyad ti anak mo. When, tata? Good news, bakit? Baka ipatakdartan iti bukod ta balay. At dan nagatang ko adaga. Isu na lang ta medyo adayo dito balay tayo. Ay, lakay. Aguray pay. Ha? Sana bale, ta saan mo't amadadaal tinagatang mo adaga. Jak gayam kabailan ti agmay-maysang agyan iti balay. Kasapulak gayam ni nanang. Awan kaduak ang mga sikaso iti anak ta. Imbag ka ni nanang taado ti amuna. Agnerbyosak ngamin, nukas dyan nga adama di arik-riknaan ti anak ta. Ay, saan ka mauawatan bakit? Ang maragsakan taimbaga mutlaang akasapulam ti inak. Nasaya at met, taagkatunusan kayon. Ita, agkatunusan kamin iti katugangak, Mr. Lonely. Ket aging ga ita nga addan iti kinder ti anak ko, saan kami pa'y alimasin iti pagyanan. To'y pagayam mo, Noemi. Agyaman ak pagayam Noemi iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, ta nagkapya kayo matlang iti katugangam. Pakibagayam ti katugangam, ta isukit nga rod ti ina ti asawam. Ken tapno naragsaklat ta, ti panaglilinnangin nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noemi, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga udet. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga, nuan niya ti pagtungpalan, nuan niya ti gasat ti may sa atao. Ngem adda kada tayo ang mga ramid itinasaya at agasat tayo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Odette. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano nakadyasong batan, Odette? Nabayagan ngagdat-dato nakan ka. Nga maging gaita, di nakmatlangan sumbatan. Istrikto nga mindatatang kananang. Di da kayat ama ki boyfriend nak. Aging ga saan ka makapagturpos. Ilimod ta ti relasyon ta? Kasano numamuan da? Saan da maamuan? Awan lakit di agi pulong. Hi, Jerome. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo iti kasinsin ko? Ha? Sige Oh, kasla na sakit mo tinakam ni Odette ang makitugawa. Ha? Apay ko mangagsakit tinakam ko. Hindi agtugaw kalakta. Thank you. Jerome, mabalin ka diti agkid daw iti pabor. Ha? Anya pabor? Mabalin ka diti agpakuyog kan kainton madamdaman. Ay, sorry Ngam nagtulag kami kini Odette. Mapan kami di library inton madamdama. Ay, sayang. O sige, iti sabali lang aruden ti pagpakuyuga. Jerome, apay anang kulpot ka ni Leslie.
Saan tamad nagtulag ang mapan iti library Gaputa dya kayat ako yugan. Si kalayang ti kayat ko akadwa. Kay kayat ko layangan nga itulod ka ijay dagos mo. Ngam ti kuyugak ni Leslie. Kabaulak mo ti agawid nga agmaymaysa. Basta, dya kayat ako yugan ni insan mo. Tikit di bagbagakan ka. Kaano ka di asong batan nak? Sige man laangan. Ngam, ilimot ta kumapay Ngamin, amang ano agungod dananang ko. O sige, no isuti ko nam. Ilimod ta pa'y lang ti relasyon ta. Kat agyaman hak, ta sinong batan nakmutlangan. At daman-damagan, Odette. Anya dayta? Agar-aram kadikan ka ni Jerome. Ha? Apay damdamagam. Madlaw ko nga min, anadagkat kayo iti tunggal maysa. Well, agar-aram kanya. Ngam saan pa'y akayat datatang ka na ng amaki boyfriend? Nukas na, awan nga rod ti planom amang sungbat kan ko na. Kaslakastan. Ngam adakan ko na. No makauray, aging ga makaturpusa. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Nasayaat mo at nanang. Igawad ko ti agadal. Tapno yun makaadalak. Siyak tumatan ti makaamong agtrabaho para iti panagbiag tayo. Makalpas ka lakit na iti panagadal mo, naragsak kami nanak ko. Iso, di ka nayon mi nga ipalagipkan ka. Saan ka pa'y amaki boyfriend? Agadal ka pa'y nga umuna. Wan, tatang. Kat, kumusta mo ti kasinsin mo ngay? Kanayon kayo kadi nga agkita. Wan, nanang. Kanayon kami nga kita. Kan, nagidan kami pa'y anagawid. Adda nga rod pagsayaatan na. Tagpada nga universidad ti pagadadalan yaw. Ala, agtinulong kayaw, no adda pakarigatan yaw. Kumusta ti managawid mo? Kumusta datatang kananang mo? Okay, dalaan, mat. Impalagip damanan, ti saan ko pa'y apan boyfriend. Kasta ka di? Hindi ka madanagan. Tawan mo ti madingar aramidan ta? Amuta mo ti limitasyon ta? Di ka madanagan. Irespeto ka. Agyaman na, Jerome. Hi, Jerome. Hi, Odette. Ni, si Kamat Gayam. Agtugaw ka. Thank you. Amom ka di, Odette. Kinasarita dakdatatang kananang mo. Unada, abantayan ka. Bawal ka no amaki boyfriend ka. Bawal amaki sinangit ka iti lalaki. Apay, amuda ka di ti kinasingad yu iti tunggal maysa. Panghasim. Di mo ko maibagbaga katakwada. Amom ba't hindi kina-istrikto da? Depende. Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Masapol nga adaywam ni Odette. Tapno saan kayo nga ipulong. Apay ka di akasta ka. Kayat mo nga isagmak ti kasinsin mo? Oray si kamat Saan lamay may sa alalaki ti kasiningad mo? At least kanya. Saan abawal ang makisiningad Anya? Ay na, nagalas at talaga ti ugali, day ta akasinsin mo. Iparit na nga kuyog kayo ka ni Jerome. Ang isumat ti asidag ka ni Jerome. Madlaw nga agpapapansin. Ang mga no crush na ni Jerome. Kasta nga ta? Mabuti nga makita na nga agkuyog kami ka ni Jerome. Agipulong lakit di. Hay! Ang pangkit di daya babae. No sika, bawal. No iso, saan? Kitaan nga kaslapakpak kitaan na kan. Arig na, ideket nanti bagi na ka ni Jerome. Bay amlatan, saan mo idan apampansinan? Ay, amangan numadlaw da ka. ala kitaan mo. Ala, dayjay on. Timakder ni Jerome, kat pinarawan na. Intamatan, kat ni, umadanin ti oras ti sumaron no a subjecta. Agpaiso nga tang ag gusto ni Leslie ka ni Jerome. Apay nga tang agpaiso. Akas di ti kinaasidag na kan ni Jerome. Odette, mabit lang. Oh, apay asinurot nak. Ang mga numakita na kanya Leslie. Saan?
Nakita ka rin marda iti gate. Anda ka kuyog na lalaki. Kat, agimon ka? Apay ko mga agi mo nak. Apay akas jeti kinadagkat na kan ka. Arig na idagkat ng tibagi na kan ka. Si kansamot ti agim imon. Sana kagim imon. Agdamdamag aklaang. Tano ison ti kayat mo. O di, iso. Tapno amok mat ati pagluglugar. Sikat ti kaayan ayat ko. Ngam saan talang ang mabalin ti agkuyog. Tagi pulong di kasinsin mo. Jakman amo iti day di alasli. No iso ti umasidag ka dagi ti lalaki. Saan mo mat nga ipulong? Sabali ti ugali day di akasinsin mo. Saan mat ngamin nga istrikto da uncle kan auntie? Adda ngamin iji abro ni uncle. Iso saan na a problema ti panagadal na. Iso siguro, saan da nga is-istriktuan? Aywan gayam. Weekend manin inton bigat. Isong agawid ak. Isong arod ngayon pamuspusak ti panagsarita ta. Tamok nga agawid ka. Duang aldaw manan adi ka makita. Kat kailiw kanto manan. Naimbagtadakan. Kaya't daka makasarita itinalapat. May papan iti anya, tatang. Adda na ibaga ni kasinsin mo. Adda ka no kakuykuyog mo alalaki di pagadalan yaw. Ha? Agpudno ka man, Odette. Asinaw ti lalaki akakuykuyog mo. Adal ka di paitar aramida, munaw. Ha? Amangan nagsikog ka di na oras. Saan kayo amadanagan, tatang? Nanang, ikarikada kayo ang makaturpusak iti panagadal ko. Awan madingar aramidag. Isong agtalag kayo kumakanya. Adaywa mo no asino man day ta lalaki. No kayat mo tinasaya. Tano di mo maaramid, nasaysaya at asumardeng kan nga agadal. Maminsan pa'y nga agipulong ti kasinsin mo, nga adda ka kuykuyog mo alalaki. Talaga pagsardengan da kan nga agadal. Jerome, nagipulong ni Leslie. Jak amo, no kasanoan na amuan na anak kuyog ta. Inong tandak dananang kan tatang. Kat kunada, anasaysaya at laangan no agsardeng ang agadal. No makikuyog ak tumanin kan ka. Talaga problema day ta kasinsin mo. Pasensya ka na. No nagpili ta ka nang itulutkan ka. Agan nata kon inton maminsan. Pasensya kan, Jerome. Ngam, makiwin na swasakon kan ka. Ha? Kaya't ko nga ipas ng tipanagadal ko. Kantap no awanan ti sabali apang panunutak. Naskan ka di amakiwin na suwas ka kanyak. Diyak ka bala na mapukaw ka. Pagsaritaan ta kumaday tayo na sayaat. Saan ta ang makaliklik iti kasinsin ko? Agipulong laki di dayjay. Tunggal makita na tangag sarita. Iso akas tuyin ti aramidan ta. Agwin naswastan. Sige. Awan maramidak. No day tati kayat mo. Mawatan ka. Ngam agurayak lang ta, Odette. Urayin ka. Aging ga makaturpos ta. Agyaman na, tamaawatan nak, Jerome. Sige nga, Rod. Kastapay, i-off ko ti cellphone ko. Ang mga sumangputan dagiti dadakkel ko. Kat makita da nga, ada kain inawag ko. Apay amasapol pay lang agipulong kakadagiti dadakkel ko. No siya, saan ka matapakibibiyangan kadagiti araramidam Agtungtong palak lang iti naibiling kanya. Ngam apay asika, kat kompormela dita ti lalaki akakuykuyog mo? Apay anaskan nga ipulong nak. Ibagak man langan ti pudno. Nasakit tinakam ko kin ni Jerome. Gaputa ka na yun nak nga isnaban. Kan iparit da angkel kan auntie ang makirelasyon ka. Kaya't naasawan, bawal kayo ang maadaan iti relasyon kin ni Jerome. Kat, kayat mo ada kayo ti maadaan iti relasyon kasta ka di? Agungat ka kadi? Nasakit tinakam ko iti panagipulong mo. Kat ti maibagakan ka. Saan mo nga ipilit ti bagim iti lalaki asaan nakamot nga ay ayatan? Urayam ko nga isuda ti agaram kan ka. Ay na girl, amom ka din jay chismis. Anya a chismis? Maipapan iti kasinsin mo.
Ay na, agdi na mag-amasikog. Agpaiso ka di day ta chismis? Ay na, naudikan iti damag Kati problema na, saan nga aminin ti lalaki ang nakasikugkan kwa na? Kasano pa'y nga rod itan ni Leslie? Guguna na Nagalastumot ngamin ti ugali na. Iso aday ta, nakarma. Amo nga tanda kiti dadakkel na? O di si kamat ti mapan agipulong. Saanan? Diyak kaya ti makibiyang iti day taabanag. Ay, kumusta gayam ni Jerome? Talaga ka di kan makisinsinaraken kwa na? Saanan? Ngam ka na yun latamo ti panag-text na kanyak. Ay, amo na nga tan, ti maipapan ka ni Leslie? Diyak amo. Ngam ibagak to da iti adamag kadatatang kananang. Apaman ang makaawi da. Amoyo ka din tinapasama ka ni Leslie, tatang, nanang. Naistorya ti kapsat ko kanyak iti na minsan. Ag problema, gapu iti aramid ti anak na. Mas daawak nga rod. Taimpulong na kada kayo. E dinto ta iso ti makisinsiningad kadagiti lalaki. Nga magpaiso ka di ti impulong na iday, nga dalalaki akakuy-kuyog mo. Agpaiso, tatang. Ngam sa anak mo takas kan kwa na. Amok mo ti limitasyon ko. Kan nasingpat mat ni Jerome. Kan agmay-may salaang alalaki amang itultulod kanya. Jerome ka di tinagan ti lalaki adakdakamaten ni Leslie. Nanang. Kinapudno na. Inamin kanyak ni Leslie ako sunada na ni Jerome. Ngam kanayon kanong amin nga isnaban ni Jerome. Isuntiga po na, nagipulong kada kayo. Ay, pasensya ka na, anak ko. Saan mimit ngamin nga amaw, akas tagayam ti aramid ti kasinsin mo. Kaya't nakalang mat aprotektaran. Di mi kaya ta may sagmak ka. Pagyamanak day ta kinaingat yu kanya, tatang, nanang. No sandak nga ingatan? Amangan no maipada akmat iti kasinsin ko. Ala, anak ko, ano ti agadal. Saan mo atultuladen ti kasinsin mo? Ay, kaasi mo, tagiti dadakkel na nga agsalsalukag para iti panagadal na. Ngam sabali mo't gayam tar aramidan na. Ala, saan matgayaman asumsumrik ti kasinsin mo, Wan nga rod. Amangan no mabain matlaang. Ay, kasano nga, Rod? Tuloy na ang love life niyo ni Jerome? Nakaikidengak. Apalpasak pa iti panagadal ko, Jay. Kat agyaman nak, tanaingat kanyak dagiti darakkel ko. Tano saan? Amang ano na ipadakmat iti kasinsin ko. Ay, kasanuan na makabirok iti sabali ni Jerome. Agdalatakan ko na dahita. Ngam ti makunak. No talaga ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ure anya ti mapaspasamak. Da kamin tulatta. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, insan. Inranak ti imay, taamok nga da ka ita dito Oh, kumusta kan, insan? Nagsardeng kamutan iti panagadal mo. Kan, madlaw mo't gaya mong tasikog mo. Wan, insan, nagsardeng at tamabainak. Imayak, takayat ko tagti daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti inaramid ko iti kalabas. Lipato mo day, Chay. Ay, umapapalakan ka, insan. Nawaya ka lang tamang ituloy iti panagadal mo. Kit agturpos kanton. Ngam siya, nadadaal anaming pinsan tibiyag ko. Aganakak abalasang. Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Mabalin mo pa'y mat nga ituloy ti panagadal mo. Apaman ang makapagpasngay ka. Ita, nakaturpusa kon, Mr. Lonely, ket nawaya kami meten kini Jerome, tatalaga nga inururay nak. Tuy pagayam mo, Odette. Odette, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, sika kuma, tituladen dagiti agtutubo ita. Unain da pa'y kuma, ti panagadal da, sakbay ni ayat. Takaasimit dagiti nagannak da amang isaksakad iti panagadal da,
no paayen dalaeng ida. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Odette, manipod Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Kani pagayam Noel, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Anuel. Sigud abarumbado ak dito'y lugar mi. Kat siyak ti problema dagiti kakabsat ken naganak ko. Idi natay ni tatang ko, idjayak ang nagbalbaliw. Ket napanunot ko ti sumrek iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Noel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, anak ko, mangan kaamangan. Ado ti imbatik asidaem. Talaga mabisinak nanang. Agasam, sana kapulos ang nagmerienda, manipod ijay trabaho. Ay, kaasimot to'y anak ko. Nanang, yalanak man iti danom. Ay, uwan anak, mabiit laeng. Diyan nalamis ah. Ay, mapanak pa yung arod gumatang iti ice ije kantina, ah. Makauray ka ka di anak ko. Sige, ingkan, makain inumak. May ispalanak dito yung basol mo. Ay, kat inayadam mo't ngamin ti agisubo, ah. Kas ka lang amin maibibusan. Kukwam amin day taimbatik asidaan. Nungay o may mga ni Manong Nestor. Amumatan, may samot day di arawat. Ala, ingkayong gumatang iti ayos nanang. Tani, makain inumak iti nalamiis. Ay, uwan, mapanakon, anak ko. Ay na. Nabsuga ka. Jak samot tan makatakdar iti busog ko, nanang. Ay, kasta, agbusog ka. Ako namot asaan kayo unay ang makapangpangan iji pagtrab-trabahuam. Ay, saan nga ron, nanang? Kaya't da, trabaho kami at trabaho. Rabi lang ti panaginan nami. Ay, una yan. Kasi kamot, anak ko. Amangan mo't no agsakit kan. Saan? Apay ay madanagan ka. Mga sawa ako, iso nga gaggagatak, nanang. Ha, mga sawa kan. Asino ay ti asawaam? San Noel! Woo! Ha? Ada ka! Sino dayjay, nanang? Ay, ni kasinsin mo a Gerald. Idi pa'y kalman ang nagsubli-subli dito yung balay. Woo! Tulungam ka no ang makastruk iti trabaho. Kastaya. Insan! Adak ditoy! Umunag ka! Kumusta ka nga, insan? Kagap-gapok iti trabaho, kinsan. Lagin inanaak. Ay, imbag kan ka, insan. Adan trabaho. Ay, isarak nakman mat. Kayat mo? Aduti ka sa pulan da trabahador ijay. Construction worker, driver, office worker. Anya ti kayat mo? Jay, kumakaslakan ka. Driver ti dump truck. Kaba alam? Wan! Kabalak mat yung construction. Into nagsubliak. Sumurot ka. Tiyam-am mo kay jay boss mi. Agyaman ak, insan. Uy, agtugaw ka man. Apay nakatakder ka. Agawid ako na. Adapay bagak. Anya na ita. Agtugaw ka. Insan, tulungan ka makastrak iti trabaho. Ngam tulungan nakmat kini Divina Ni Divina? Crush mo? Katnubatch ko. Iso nga rod at tulungan nak. Inlabak kan kwa na. Kanayon nga iso ti mapampanunot ko. Day talaga ayam. Anya nga iti kayat mo nga ibagakan kwa na no makitak. Di bagam alab na lab ko. Kat nakasaganak amang ikalay sa kan kwa na. Anya pay? Awanan, day tapay laan. Sige. Tailakad ka kan kwa na, insan. Nanang, kumusta ni Noel? Saan ka din agin inom? Saan mo tan?
Idinagawid dito'y balay, may salaan nga aldaw, nagsublimanad. Saan pa yan nga agsigsigarilyo? Nasaya at ano kasta. Nagbalbali wanda adem. Katno intugot na pa iniinsan nyo a Gerald, ta isarek na kano iti trabaho. Kasta agtrabaho. Tapno maksayan dagiti istambay, asakit iti ulo, dito'y barangay tayo. Anya nga iti kunan ibuskan ka. Ay na, naawatak, insan. Katagyaman akan ka, ha? Kita man, adan trabahom. Insan. Papanan ta? Intagin ma. Painuman ka man, kas panagyaman ko kan ka. Ay, di ako nagininom. Sa anak batan nga agsigsigarilyo. Di ka man. Kaano pa yan nagbalbaliw ka? Nabayagan manipod na tayo di tatang. Kan gapo kini Divina. Isungay lakad na kon. Wen, kunak mutan kan ka. No gawidak, tamapan ko alaan dagiti gamit ko. Ibagakan ko na dagiti kayat mga ibagakan ko na. Alamat ti cellphone number na. Tawagak. No problem, insan. Oh, insan. Kanyay. Rugyan tan ti agtrabaho itangal daw. Agore ka insan. At dalang damagakan ka. Anya day ta. Naibagamot lang kay ni Divina. Tiriknakan ko na. Ay, gaya man niya. Ay. Oh. Di mo naibaga? Ay, siyempre. Naibagakan ko na, dagiti imbailin mo nga ibagak. Kat, anya nga iti ko na. Imisam mat. Imisam lang? Awan ti imbaga na? Panunutan na pa ka, no? Kat, ti cellphone number na nga eh. Ayun. Jack matin na ala. Ay, nalipatak. Intun sumarunong agawid alak to. Sige insan Basta tinapatag. Naibagam dagiti kayat ko nga ibagakan ko na. Wen, insan. Naibagak amin. Masaya at mat, tanagawid ka, Noel. Wana, tamailiw ka nun ni nanang kanyak. Ingkan gumatang iti arak taaginom ta. Sana ko nga gininom manong. Ije kantina da Divina ti paggatangam. Adan kantina da? Wen, isu ti aglakla ko. Wana manong, mapanak gumatang. Nene, jay gatang mo ngay nalipatam. Ay wana niya. Excited ang kami na makakita kini Divina, manong. Divina? Ay! Makapakigtot ka mat, Noel. Gumatang ka di? Uwan, Divina. Gumatang man iti arak. Arak? Inuman ni manong ko. Sana ko nga gininom. Nagbalbaliw akon. Gapukin ka. Anya ti ko nam? Ay, awan. Di ka man. Ada na nga kong imbagam. Kunak, I love you. Apay nagdumog ka. Mabainak namin kan ka. Apay nga italang ang naibagam kanyak dayta, Noel. Mabainak namin idi. Kitaan nak, Noel. Saan ati lakit kitaan? Divina. Adan boyfriend ko. Sorry. No kasta? Naladaw akon? Idi pa'y lang agayatakan ka, Divina. Diyak namin amo, no kasano ti agaram. Kaayan-ayat ko ni Gerald. Ni Gerald? Jay kasinsin ko? When? Kanayon nga umay dito'y balay, tapno arman nak. Aniya? Kagurgurak day Gerald manong! Mapatay ko day ure kasinsin ko!